Baci na staklo kokaina kilo. Jo, brave, evo me u Kopru, u svojem mestnom kraju. Rojstven. Kako sam rekao, u mestnom kraju? Ja. Fuck. Mu primeni doma, tako da on je gost. Ja, točno to. Z mano je gost pri gostu. Uglavnom, z mano je Marko Žerjav, najbolj beden youtuber. Zdaj mi malo povedal, ko sem jaz njega prvič videl na YouTubeu, iskreno, sem bil beden. Tako kot sam praviš za druge, da so bedni. Kaj? Grem, ajde. Ta tip sem rekel, ne, iskreno povedano, sem rekel, pa kaj smo mi ni neki zanimiv. Dobro, okej, dela svoje. Video vmes mi je bil všeč, recimo sem je nasmejal, pa potem sem je bil spet karen. Ampak potem si jaz vedno rečem, vedno imamo ljudje to slabo lastnost, da na podlagi YouTubea ocenjujemo človeka, kar je totalno narobe. Potem si mi pisal mi je, da imaš eno idejo in sem bil takoj za, ker mi je bila ideja všeč in sem videl, da si cool dečko in sva posnela ta video. Si ugibal takrat, če no? Ja. Še zdaj ugibaš. Oba imava full subscriberjev in zato to izdelava, zdaj ko greva stran, bova se pljuvala. Baraba me je prehitel. In danes bova gledala en zelo beden video spot. Delala bova reakcijo na moj video spot Party Like a Balkan, ki je star natanko 9 let. Video spot je zlato, ima pa 500 000 ogledov. Se pravi, kaj tam to pove? Da, folk gleda. Ne bom. 9 let nazaj ni bilo takih standardov kot danes. Kar se da gori folk gledal, nimajo zbira. In to smo ni dislajkov, pogledajte, 2000 lajkov in 400 dislajkov. Wow. Nič, greva si ga pogledati, slušalke gor. Akcija. In 3, 4, zdaj. Yeah, I'm not them Stojan, but I will make you feel party animal right now. Is it me, Zajo, and Deepers, so let's go! Okay, kaj meni mazit se? Mazit pomeni cartat, mečkat. Aha, Ja. to sem i tipi v vidu spotu. Ja, je na punca. Takrat je bila... Jaz se ne vidim, se pravi, tri tipi, ki bi se radi cartali. Komad je posnet z bratom in Zaljotom in ko ima brat, del je puncanje. Spot je bil posnet, kot vidimo, v Žosterni na obali. Seveda. Bil pa posnet s kamero, s tisto družinsko, Ja. kvaliteta. Ej, stari. Tukaj sem tehtal 20 dek. Eni mojih najljubših videospotov so bi posneti z ono shit kamero. Ja. Nekaj najboljših, kar sem Tako da, ampak smo se znajdli. Gremo naprej. Diskoteka. Yeah. To so oni trije tipi, ki vidijo diskoteko, takrat se začne komaj žurka, ne? Ja, gledaj nazaj. Mi smo že vedeli 2011, da bo koronavirus. Vidiš, ker ima tisto gas mask. To ni komat, to je prerokba, stari. Fuck. Poglej, kako dobro mi je bilo v spotu, da se čoham po glavi. Traje dok mozak ne probije. Čaša je prazna. Efekti. Noća sanjam, idem do šan. Spomnim se, da ko smo snemali ta komad, smo rekli, dajmo narediti Balkan hit, ne? In pol itak noben od nas ni da neki obvlada balkansko. Edini, ki sem vedel nekako ta jezik. Sem rekel, pa ajde, gremo prav mi to posneti. Všeč mi njih ta Party Like a Balkan. Zakaj a? Ne vem. Zakaj? Ful se mi kot da neki odbora ta bilo nadihnjeno. Party Like a Balkan, it's nice! Tisti, ja. In takrat je bil kar dober odziv. Takrat sem jaz z YouTube imel, ne vem, 500 subscriberjev. Se ne vem, zakaj govoriš, da je tako slabo. V bistvu je catchy. Moram priznati, je catchy. Vse gre, 500 000 ogledov, 500 000 ogledov, stari. Gremo naprej. Dobri efekti. Vizualni. Samo, prosim, poglej me, kako stojim. Poglej me zdaj, poglej me, kot neka glista. Ne se držiš malo debilno, ne? Tako, full party. Rame dol, trebušček malo ven. Party like a Balkan, full party. Na neki parceli privat. Grozno. To je ful smešno, ker hočete opisati partije, ki ga še niste doživeli. Neki tri tipi, 20-letni, cel dan doma, Party Like a Balkan, ne vem, grozno, stojalo za infuzijo. O, stari, kaj tisto je Tim Puzzle, kaj? Ja, evo ga. Kdo je Berdo? Tako je. Ne me jebat, stari, legenda, gled to. Glej ga, se vidiš, da ima že na majici razpoznavni znak. Stari, nisem vedel, da ga poznaš, car, bravo. Ja, moj brat. Malo dvignil tebe, res? Ja, on me je dvignil. A tako vi reperi rečete, on je brat. Ja, ampak glej, HD video, piše zgoraj. Nice. Piše, je res? Je HD, poglej v koto. Wow, stari. Party like is Balkan.
Evo ga, evo punca v spotu. Opa, punca. Opa. Zdaj lahko je tam skocarnite. Čaša prazni se, no čas Čakaj, HD je bilo tudi posneto HD ali samo pol narejeno HD? Je bilo posneto Ker HD. izvoziš lahko v karkoli. Ja, res je, ampak je bilo posneto v HD, ker že sem takrat vedel, ko izvoziti v HD. To je res, ja. Tako da je bilo posneto v HD in to sem na Markovcu, imel moj kolega to kamero in to je bila na Markovcu ta kamera Tesla avto. Se pravi, wow, HD imaš. ne. Shout out kolegu iz Markovca za Tesla kamero. Thanks, ja. To tisti, ki ne ve, bi mogoče mislil, da to na nekem letališču snema, no? Ja, malo tako izpade. Glej to. Poglej, ali to kaj ima buto. Japonke to. Japonke, valjda. Werner. Moraš biti tisti pravi pristi, poletje je feeling, veš. Tako je. Ful smešno mi je, ker ste bili toliko stari, ko ste to snemali, kot zdaj folki vas gleda. Ja, res je. In smešno je, da vsi skupaj nismo imeli 100 kil. Fuck. Poglej ga. Ganlo ga je. Čaša je Prazna. Noče sanjam. idem do šanka kao. Najdražja stvar v spotu je ta moja ura, G-Shock. Nice. 80 evrov, 90 sem Wow. dal. Tako da ja, to je definitivno Wow, ste vložili, najdražje. stari. Dodle smo vložili v ta spot. Če delaš pravi Balkan video spot, moraš iti, ima se može, se drugače ne gre. To sem gledal okoli, ker me je bilo sram. Če nas kdo gleda, ker me je bilo sram. Ste dejansko peli, ko ste to snemali, ali samo... Ne, smo peli. Ste, zakaj. Zato, ker se jaz če samo usta odpiram, se ne uživim. Ne? Ja. Tako da non-stop gledam okolje. Ko bi rad to videl, 3 tipi tam party, like, iz Balkan, brez nič, shit to videl. Ne vem pa, nekje smo predvajali zvok, ker takrat ni bilo tako telefonov in tega. Meni se je celo, da je kolega vlačil prenosnik s sabo. Ja? Je držal prenosnik. Iznajdljivo. Potrudili smo se. Bravo. Opa, efekti. Poglej, vidiš, poglej fasado. Nice, wow, kakšno Viš, vse je to smo dali podarek na tej stari arhitekturi Ja. mestnega jedra. Ne? To je vse premišljeno, ljudje. To ni bilo nič spontano. Vidiš, to je pa lavander, ali kaj že? Oleander mogoče. Oleander, bravo. Lavander mislim, ni beseda. Oleander, strupena rastlina, s tem Če smo križeš lavando in oleander, biš olavander, kaj si rekel? Z oleandrom smo hoteli prikazati, da je ta komad strupen. Zajebano stari. Ta Koper Atene, ki izgleda kot neki 15 minut skočiš po jogu, stari, kdo je to naredil? Zakaj sploh v antene? Ja, konec Balkana, veš? Zakaj? Cel Balkan pokriješ za te. Zakaj bi sploh šli v antene? Ja, glej, stari, nekaj moraš iti, žurka. Fuck. Ti fino da popijem litro, baci na staklo, kokaina kilo. Baci na staklo kokaina kilo, ja, Kokain sigurno, na sigurno. Ampak kokaina kilo je teže kot moj brat. Ne vem, če me v kilo. To je prvič, da slišim nekoga, da je roastan, ker ni debel. Nisem navajen tega. Dober kader, samo jev, poglej. Veš, to je tisto, ko mi je zmanjkalo kadra in potem sem se doma za računalnikom posnel. Fuck. Aha, nekje sedim, poglej. Nike'ice, te Nike'ice so bile tudi zelo drage, ki... Fuck. Takrat, ko se je to snemalo, sem imel 2 evra, še to nista bila moja. Jaz sem te Nike'ice videl v Bonifiki v dvorani, je bil nek hip-hop festival. Jaz sem te Nike'ice, zdaj pa ste videli ljudje zgodbo in mojo mentaliteto takrat. Jaz sem te Nike'ice videl in zaljubil sem se v njih 150 evrov. Jaz sem mojo mamo klical, ki je minimalno plačo. Če bi ona meni dala 150 evrov in mi je dala. Kako si jo pripričal, kaj si Ne naredil? vem, da pač ji bom že enkrat vrnil. Mama, sorry, da sem bil takrat tak kreten. Stari, kome smo preživljali. Ja, In ampak jaz- brez teh Nike'ic, ali bi bil to video enak? Ne, Jaz vem. res, sramujem se, ne bi taki debili. Ej, to je bila pot, ki te prijavlja tam, ki si danes, stari. To Tako nisem je. ščeloval. Kakšen bice. Takrat, v bistvu si že takrat vadil, ko posnet komad kot Jalo brat. Tako je, vidiš? To smo šli kar pred enemu pred hišo. Tako nastanejo ideje in pol greš, stari. Ker enemu pred hišo na parcelo, zakaj pa ne, vse je dovolil. Ej, če še kdo kaj, kričat mi tečemo. Se opravičujemo, ko smo takrat to snemali, pol milijona ljudi je videlo vašo parcelo. Nazaj gremo iz Aten. Opa, iz Aten, ampak
To sem gledal, vi ne greste v Koper, greste v Beograd. Vi se nikoli ne vrnete, stari. Jaz sem to pozabil, odkje nam denar za ta potovanja. Ej, če je bil denar za te čudovite grafike, potem tudi za potovanje je bilo. Verjetno je mama dala. V Beogradu. Mama, une najkice so cool, ampak jaz bi dal. In zatem šel v Beograd. 2 šota rabi v Beograd, mama, prosim, dej. Armani jeans majica, točno, le še ena stvar, ki je mama se mogla izprsiti grozno. V bistvu vedno bolj ugotavljam, ko je bilo ful uloženo, da sem se tam videl spod. Ta majica je original. Poglej ta party, ampak poglej nas, čakaj. Sami nabildani. Ta video vse skupaj nima niti 100 kg, res je. In še pravijo, da kamera ti doda 10 kg. Kaj, če ste mogli biti živo, stari, so strašni, se zvoneš. Fuck, stojale za infuzijo, se vam pravim. Aha, pomežiknil sem, wow. Nice, vsi v vrsti postavljeni. Zakaj? A ja, v Beogradu, mogoče se tako snema. Mogoče, ta je stil takšen, beograjski. Take vizije imaš, tak pogled naprej usmerjen. Ovo je majka. Se strinjaš, da je to majka? Valjda, kdo bi se ne strinjal. Zdaj vem, zakaj se je danes plačalo vstati zjutraj. To je... Aha. Inception. O moj bog, en iz najboljših slovenskih komadov. Se strinjaš? Potem, kar sem navajen gledati drugače, to je zdaj majka, kot rečeno, nimam kaj dodati. Boš poslušal zdaj, ko grem to? Večkrat. Danes na poti na nastop, repeat, stari. No, to morate poslušati, ker to je Party Like a Balkan. V glavnem, dragi moji, upam, da ste uživali. Marko, hvala. Malenkost. Like, subscribe, share. Iz Beograda v antene čim več in obratno. Za kolege si Vaux ali ko si drugače, samo da vem? Jan, ok. Tako da, Vaux, bodi dobro. Za kolege lepa. Uživajte. Čau. Ajde.